ji serdema Pêxemberê Îslamê dirûdê Xwedê lêbin, ta demaniha Kurd xwedan roleke mezin di belavkirin û parastina wê ola pîroz de û gelek kesayetiyên Kurd di cîhana Îslamî de navdar û bibandor bûn. Di serdema Pêxember de, Sehebî Cabanil Kurdî nîşana derbasbûna Kurdan ji bo ola Îslamê da û bi navê Ebû Me'mûn dihat nasîn ku kurê wî Meymûn piştre bû yek ji veguheyzerên gotarên Pêxember. Yek ji navdartirîn kesayetiyên Kurd di dîroka Îslamê de Salaheddîn Eyyûbî bû. Korehê wî vedgerin devera Herîrê li Bakurê Hewlêrê û di serdema sedsaliya dozdan piştî zayînê sala 1138 zayînê bû serkirdê mezintirîn artêşa Îslamê û karîbû musilmanan bike yek bi awayekî taniha nehatiye dûbare kirin. Her wiha di serdema berê de Ibn Xelkan û Ibn Teymiye û Abdullah el-Nehrî û Seîd el-Newresî û Mahmûdê Hefîdê Berzançî û İsmaîlê Sîmko û Şêx Seîdê Pîran û Qazî Muhemed kesayetiyên herî navdar bûn di cîhana Îslamî de. Serbarî rolawan ya giring di warê siyasî û leşkerî de di xizmeta Pirsa Kurdî de û hewlên rêzgarkirina Kurdistanê û avakirina dewleteke Kurdî. Kesayetiya herî navdar di dîroka Kurdî ya nû de Mela Mustefayî Barzanî ye ku ji ber cîgehê malbata xwe ya oldar bi nasnava mela hatibûn naskirin. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihâzel beledi ve ente hillun bihâzel beledi ve validin ve ma veled laqad khalaqnal insâne fî kebed. Yek ji navdartirîn Qur'an xwînên kodengê wan taniha di wijdana musilmanan de maye û tê bihîstin li mizgift û malan Qur'an xwîn Abdulbasit Abdusamed bû. Li Rojavayê Kurdistanê gelek zanayên Îslamê yên Kurdê navdar û bibandor hene. Ji wan jî Şêx Ehmedê kurê Şêx Mihemed Emîn Keftaro ku yek ji nûjenkerên ramana Îslamî û hoşyarî û nêzîkbûn di navbera mezhebên olî de bû. Keftaro ji dayikbûyê taxa Ruknidîn ya Şama paytexta Sûriyeyê ya kopiraniya xelkê wê Kurdin di sala 1912 de dayik bûye. Keftaro di jiyana xwe de sê doktorayên şenazî wergirtin, hersî di warê zanistiya ola Îslamî de bûn û ji welatên Cakerta û Pakistan û Sudanê bûn. Serbarî sê wîsam anko medalî di heman warî de ku du ji welatên Pakistanê bûn û yek ji welatê Misrê. Keftaro bi sedan şagirt fêrî zanistiya ola Îslamê kirin û hejmarek mezin ji wan bûn xwedan navên diyar. Her wiha 4 caran Qur'ana pîroz şîrove kir. Serbarî hevdîtinên wî bi hemû serok û kesayetiyên cîhana Îslamî û pêşkêşkirina şîretan ji bo wan. Keftaro gelek komît û deste û peymangehên navdar vekirin û piştre bû muftiyê Şama paytexta Sûriyê di sala 1951 de berî ku bibe muftiyê giştî yê Sûriyê û serokê Encûmena Fitwan li Sûriyê di sala 1964 de. Diyekê heyvanehan sal 2004. Keftaro koça xwe ya dawî kir û piştî merasîmeke behîdariyê mezin li komelgeha Şêx Ehmed Keftaro hat bi xakspartin. Ku ji wê demê taniha 8 pirtûk derbarê jiyan û karê Keftaro hatine nivîsandin. Her wiha ji zanayên ola Îslamê yên Kurd ku li Sûriyê jiyana xwe bi ser birin Şêx Mihemed Seîd Ramadanil Bûtî bû ku yek ji lêvegerên Îslamî yên navdar bû li ser astê cîhanê. Bûtî xwedan rêzeke mezin bû li nav zanayên ola Îslamê yên cîhanî û xelata Dubey
وکه کسایتیا سالا 2004 هلبجارت بو او جی دگرا خویا هشتانده هر وها ناوندا اسلامی یا شاهانه الولات اردن دناو 500 کسایتین اسلامی یم به باندور لجیهان ده هجمارا 277 ده تو مارکر او جی د سالا 2012 ده بوتی جدایک بوی گنده چلیکای باکوری کردستانیه سالا 1929 لیج سالا 1933 لگل مالبات خواه بری خواه دا سوریه و جیانا خواه لور در باس کر. بوتی 6 پرتوکن زانستیا شریعت اسلامی و تصوف و فلسفه و جواکی و پرسگریکن سردمی نیوساندن و خودان فرنامه یا دکتورا بود شریعت اسلامی ده و سمینار لولاتن جهانی دیدن مینا انجمنا پرلمان اوروپای هجای اماجه کرنه که بوتی دروشک ندیار ده دی ناو مزگفته که ده دی تقینه که ده جیانا خواهج دست ده دی نوروزا 2013 ده و هر دو آلیه ناکوکل سوریه هفت توان بار کرن بوی کریاره جبر که بوتی زور جاران راگه هاندو بو که او اولا خواه دی سر نتوا خواه دی بینه و آلیگیریا رژیما اسد کرو بو او جی دی شورشا سوریه ده یا هین لدار و دروجنداوی ده ین جیاناوی هاد زانین که او جا آلیگیریا رژیم جدا بو و گمانک مزن هبو که رژیم لدف ترور کرناوی به إن الحقوق أيها الإخوة لا يتصدق بها أحد إنما الحقوق تؤخذ بالقوة دماء الشهداء يجب أن تكون قطراتهم سقيا لشتلات حقوقكم خالا هری گرنگ و ناوی هری گران بوها د ناو زاناین اولا اسلامی ین کردین روج آبا او شیخ شهیدان آنکو شهید شیخ محمد معشوق خزنوی. شیخ معشوق خزنوی کره شیخ عزالدین جدایک بوی سال 1958 لگنده المعروف لباشور قامشلو و جبرکو کره هری نزیکی دل باب خوبو ناوی ویکر معشوق. دکتر محمد معشوق خزنوی زانستیا شریعت اسلامی د دست بکی ده لسر دست باوی خواه فیر ببو و پشتره لپیمانگه شریعت یا با پیر خواه لگند خواه لتنشت خوندنا خواه خوند و پشتره خوندنا خواه یا بلند لشاما پایتخت سوریه و جبر زیرکی آوی و جیاوازی آوید ناف خونده کاران ده جالیه پیمانگه زانستین اولی لشاما پایتخت سوریه هات شاندن جبو مدینه المنوره لولات سعودیه کولور ماسترا زانستین اسلامی ورگرد هر وها ماستره که دیل ولات لبنان ورگرد لسر لیکولینه که درباری اولهیا جیانه ده اسلامی ده و پشتره فرنامه یا دکتورال ولات پاکستان ورگرد. جباجار ادلب سوریه تا باجار قامشلو شیخ خزنوی پیشنویجی آگلک مزگفتان و پیمانگه شریعتی کر و ناوندا نوجن کرنا سنه یا خوندنا اسلامی لقامشلو آوا کر. بشداری ده هجمارک کنگرو سیمیناران لناوا ولاتو دروی ویکر و اندامه هجمارک کومیتو کوملگه هم بو. شیخ شهیدان لسر هیلا باو کالین خواه یه نافدار بریکد کوکار لسر رزگار کرنا مجی لگور شریعت اسلام دکر هر وها نوجن کرنا اولی و دولخستنا گمانان یا کول دور مافان ده اسلام ده روددن به تایبت پرسا کردی هر وها گیهاندنا پرسا کردیش بو ولاتن درو و میوانداری بالیوزن ولاتن اوروپا. شیخ معشوق خزنوی کسایتی اکانتو پرست بو و ودو خوند جبو مکرهاتنه بنتوا کردی و کدوم نتوا سوریه و بشداریا کردان دریوبریا جواکی ده ده همو آلین جیانه ده و مکرهاتم بزمان و روشنبیریا کردی ده. باوریا ملت کرد لروج آوای کردستان به شیخ معشوق ده هات و کاریزمایکویا تایبت هبو دناف کردان ده جبرکو کار لسر یکیتیا ریزن کرد دکر و جهمو آلیین کردی و نیزیک بو. سرباری جهوی جیاواز دوارن سیاسی و روشنبیری و اولی ده. شیخ خزنوی راسری هجمارک آستنگیان دهات جالیه رژیما سوریه و ریگری لپیش درکتنا وی جبو ولاتن در و دهات کرن. تا ده هیوا 50 سال 2050 جالیه اندامن استخبارات بناوی اولهیا اسمانیا رژیما اسد هات رواندن و دیگه که هیوا ششانده ده همان ساله ده. در میوی پیروز لی گورستان که باجار دیرا زوری هات دیتن و شونا اشکنجه لسر دیار بو و او یک بوجه شرمزاری جالیه ملت و دریو رسمین جنازه و بخاکسپارتنا شیخ شهیدان معشوق خزنوی 9 میلیون کسی کو بهتری آوان کرد بون بشداری کرن
و تانها سالانه او روشته و جاندن جالیه کردان و که شیخ معشوق بو یک جستیر نافدارین کرد دیروکا کردی ده. دی سردمک نزیک ده تلفزیونا سوریه یا فرمی هجمارک ناو هات ناسکرن دی پیشکشکرنا برنامهین تایبت بو اولا اسلامه و جهه ریزی بون لناف خلک سوریه مینا علاء الدین الایوبی و مروان شیخو و عدنان شیخو. کرد ده همو وارنزانی ده جهه وان یدیار هیا به تایبت دوار اولی ده که خودان رولو باندورن جه سردما پیغمبر اسلامی و تانها. شیرین کیلو آرک